kukhona lo mhlabeleli othi noma engathula kodwa impendulo yona ikhona. Wena ungangabona ngaleso sikhathi, ungangafika ngaleso sikhathi, kodwa yona ikhona. Ngicela ungehlele ukufundele lapha ya verse 20. Ngicela sikufundele isihloko sakhona. Verse 20. Isihloko sakhona sithi amazwi kaNowa kumadodana akhe. Verse 20 uthi uNowa wayengumlimi waba ngokuqala ukutshala isivini. Mina le ngibukayo la ngifundela mina ngoba ngathi sikhona la phambene khona. La ithi umnikelo kaNowa nesithembiso sikaJehova. uNowa wamakhela uJehova i-altare. Wathatha kuzo zonke izilwane ezihlambulukileyo nakuzo zonke izinyoni ezihlambulukileyo wanikela umnikelo wokushiswa. uJehova wezwa iphunga elimnandi. uJehova wathi enhliziyweni yakhe, angisaye kuphinde ngiwuqalekise umhlaba ngenxa yabantu, ngokuba imicabango yomuntu yimbi kwasebusheni bakhe. Angisayi kuphinda ngibhubhise konke okuphilayo njengalokho ngenzile. Umhlaba usekhona, ukutshala nokuvuna, amakhaza nokufudumala.